ngo bazata ngo neza ngo zatangira ngo kasayine aho ngo ariko ngo mbere ngo baba ngo harimo abo ba mbere ni wowe kwiriye kujamo mbere duhonye n'abakristo baza basakuza mu ikanisa gwa rusaku ruri mu kubi wanyu mu ikanisa ngo vuvu nkazavunderi zintuza muzamusakurize ke mu materaniro gusakuza mu materaniro nabyo n'ubwana ni ikimenyetso ca utoto gane mu Giswahili n'ubwana buto cyane abana abana baza basakuza umwana karira kujya ni nyina bamunyoye ugwara ayo makuru twaje kuyamenya ngo abone uko asohoka kugira ngo nyina abone uko asohoka kandi bakunze kubanyura cagiye cijambo ni gute muri mu kunyora abana bagiye kubwiriza 200 yavuze gihumbi nabiri yavyo kuzana pasiteri wavuye ahandi ngo aze ngo kubatangisha abantu baba abastari mu gutangisha nabyo twaravyanze n'ubucafu ahubwo muzaba abastari bari mu kuri afishe abantu bose bakamavuga ngo hari ahantu hari ngo bazatangisha ahubwo muzaba abastari bo kwigisha abantu gutanga mwigisha abantu mbere mwigisha abantu gukorera Imana abantu babimenye azoza mu ikanisa yuzuye urukundo rwo gukorera Imana ariko areke kuza ngo nashika mu mufime ngo mwurutse ugatuti ngo taha cyangwa ngo tanga uko natekereje iyo mirimo izosha. Hello guys, welcome back to our YouTube MTV1 show. Nkuko mubibona twagarutse anga n'abashumba. Iyi ni episode 2. Abantu benshi barabakunze cyane none twagarutse anga ngo bongere baganiriza abakristo babo. Ikaze kuri MTV1 show. Iyo kaze turayakiriye cyane. Kandi si episode 2 ahubwo ni ibada ya kabiri. Tuyise episode ariko twe ni ibada. Ariko turishimye cyane kwisanga hano. Asandi cyane. Kuri MTV1 show televiziyo. Mwami Yesu abagirire neza. Nawe Chantal tuguye neza kuhura nawe kandi. Nanjye ndishimye cyane. Eko ndakubona. Ngaho mugire gico mwongera kubwira abakristo. Abakristo bacu turabasuhuje kwanza. Icya kabiri tubifurije Pasaka nziza. Kandi Pasaka ntikazangirire gusa ngo umuntu kwakane. Bazayigumane cyane. Bazayigumane n'ubuzima bwanyu bw'iminsi yose. Pasaka ntikazitangira kuwa gatanu ngo ushire n'iyinga. Yatangiye umunsi Kristo apfa akazuka irakomeje kugeza none. Kandi yagupfiriyemo anakuzukiramo. Uramufite nawe uhishe muri we ubugenda n'ubwo buzima bwose apana kuzogira gusa ngo umunsi wa Pasaka umukwakane. Ariko turabasuhuje cyane twagarutse hano kwongera kuganira hejuru y'umurimo w'Imana no kugira ngo abantu bakomeze bagire discipline mu ikanisa no kugira ngo umurimo w'Imana urusheho kugenda neza. Yego umurimo w'Imana ntago uzokorwa gusa n'umwuka ahubwo umurimo w'Imana uzokorwa n'umwuka n'ubwenge n'ubuyobozi bw'ikanisa no kubahana no kumvikana. Ubundi ikanisa uko ryubatse ntabwo ryubatse gutandukanye cyane n'izindi ministeri zarizo zose. Kurya abakozi bubaha shebuja mu kazi gasanzwe mu ruganda rw'ikawa cyangwa rw'isukari uko bubaha pasiteri wabo nako umuyobozi wabo niko bakwiriye no kubaha umushumba. Mu ikanisa siho kuza kwidagadurira, mu ikanisa siho barekuye, siho kuza hariho umudendezo. Ahubwo niho hakwiriye niho ziriya ministeri zindi niho zikwiriye kuza kwigira kugira ngo zijane mu makampani. Ariko ndatandukaniro tukibona cyane riri mu ikanisa no mu makampani ndetse mu makampani niho hari discipline. Mu makampani no mu bigo by'amashuri ndetse ya niho hasigaye discipline. Niho ikanisa rikwiriye kuja ahubwo gushaka amakuru kubera ko mwarasuzuguye ibintu byose. Musuzugura abashumba bamwe murababeshera murabatuka. Abandi mwambura ibirato n'amasogesi hariya mu ikanisa. Ibintu ikanisa muraricafuza. Ufashe bishop uramururukije. Niba muri kampani bagira uniform baza bambara bakagira ukuntu akantu baba badodeye ahantu kazwi wagasiga bakagutahisha bakakwita umujura ko kubera ko bamenye abakozi babo babamenyera kuri uniform. Abasirikare babamenyera kuri uniform baba bambaye. Natwe rero tukwiriye kugaragaza discipline. Umuntu yakubona gutya yakwitegereza akavuga ngo uyu muntu ni umukristo
imvugo zawe, mwenendo wako, discipline yawe, guca bugufi kwawe, kumvira n'urukundo rwawe. Ibyo byonyine bahakana ngo nturi umukristo, ariko bakanga bakavuga ngo kurahakana ari kuri we, kubera ko utameze nkanje umupagani. Ese wowe itandukaniro ryawe nuri umupagani mubana hariya hafi n'iwanyu ni irihe? Ko turi mu guhura mwembi, ko ndi mukubitegereza mwembi nashiramwe n'amadarubini simba tandukanye kubatandukanye. Yewe ejo bundi ko wavuye mu ikanisa bagukubisa ha nundi muntu yakubitiwe mu kabare mwese mutahana inguma. Ninde mukristo murimo? Umuntu yakubitiwe ku gatuti afite inguma mu gahanga kandi ni mikrofone bamukubise. Imwe y'umuhagarikiza. Undi nawe bamukubise icupa rya Primus. Mwembi muhuriye ku bitanda bibiri. Mwakomeretse muhuriye ku bitanda bibiri mu bitaro. Umwe akabaza undi ngo se byagenze gute? Nakomeretse wakomerekeye hehe? Ku gatuti. Naje nakomeretse nazamwa sinzi ukuntu twashwanye n'uwacu akubita icupa rya Primus. Abo bantu bombi, uriya muntu w'ishupa w'umupagani nakira kurumva azaja mu ikanisa. Ikintu inshusho biza bigaragaza iyo wafimaniye ku gatuti, biza bigaragaza kutarakizwa. Ni ikibazo abapasteri baza bagwanira mu ikanisa. Ni ikibazo cyo kudakizwa. Ni ikimenyetso cyonyine utiri utunga mu itoroshi, ushiremo na microscope ngo ushakishe bitojanwa amasayini cyangwa iwanyu ku musozi muza musengeraho. N'ubupagani pwe. Kuko ibyo mwapfuye mu ikanisa mukwiye kwicara nk'abagabo b'ikanisa n'ubuyobozi bw'ikanisa mukabikemura mukabishira ku murongo, ikanisa rigakomeza. Ariko we mwarabipfuye uja kuryama kuri gate iwabo n'inkoni ngo asokura imukubita. Uri mu gushwana n'umuntu ukaja kugurira polisi ngo bazamufate, ngo bamufunge. Mwashwaniye mu ikanisa ukagurira abahungu biwanyu bibirara ngo bazamurebe. Uno kwiryo ni ikanisa cyangwa ni igipurizo. Ni mu rupango rw'igipurizo. Ni mu gipango cinka. Ni inkiza ya migenda gutya gusibumirije gakandagiriye ngiyi. Turaguhonyeje. Ikindi cya kabiri n'abantu bari mu kugura umwanya w'ijambo ry'Imana cyane bari abatipe. Ngo reka ngo ntange igihumbi ngo pasteur ambabarire. Pasteur ngo abe yicaye ngo dusirimbe. Wowe uzabeshwaho n'imikunga wa? Twababwiye ko imikunga ari myiza. Ni myiza cyane. Ariko mu gihe cyayo no mu mwanya wayo umwanya mukuru kuruta undi muri service yiwanyu ni ijambo ry'Imana. Ariko wowe ni wagize muto kurusha iyindi. Niyo mpamvu uri mu kuvuga ukabwira abantu ngo bihangane ngo akanya gato ngo dushishe ijambo ngo tubone dutarama ngo gutarama. Oya iko no kubiyobegwa. Ijambo ry'Imana niryo ribanza, niryo rikurikira, niryo rya gatatu, niryo rya kane, niryo rifite agaciro mu materaniro. Ariko we niryo wagize ritoya kurusha yandi. Mugende ijambo ry'Imana muri wakati namwe muri kunde bawa. Ni gute wewe bazashiramwe bazabaramye iwanyu bakaramya bagashiramwe ibisirimba bitatu bikarangira, wicara wumva bagiye gushira umuvuga butumwa, ukiyitabishwa telefone nta muntu guhamagara, ukaja gushaka handi umuvuga butumwa soje umuvuga butu aitondi. Yewe wowe baza bashiramo igisirimbi wanyu carangira, ukama utega moto ukaja gushaka handi umuvuga butumwa amaze kubwiriza ngo hurirane bashizemo igisirimba. Uzatungwa n'ibisirimba papa. We kuva saa 9 kugeza saa 3 z'ijoro ni imisirimba gusa. Ibindi gisirimba kizagikuza ni imfundo gusa na za bisebisi, ariko ntizogukuza mu ijambo nti wokora ngo ugire ku kigero ciza ca Kristo. Niyo mpamvu uri mukuza amateraniro ukazana moshware ugasiga Bibiliya, ugasiga na agenda yo kwandikamo. Kugiye ugeze mu ikanisa ry'iwacu aho winjiye gutyo udasengera iwacu ni mugoroba, tuza tukugaya, tuza tubona ko utaye amateraniro iwanyu. Uzuza hogira guti iwacu wa tukabona usize naho gantuzu yasoza. Usanga harimo imikunga yarangira ukamu wowe ugenda wagira ujye gusanga umve ari amashahi. Twarakugaye ayiwanyu abantu bagenda bavumba makanisa umugoroba umwe gatarama mu makanisa agasengera hano kurindinga agasengera hari akurinda agasengera hari ya uzakura ryari. Niwe tuye tuganira reka kugenda mugani wa Ndamayizi. Hagarara niwe tuye garuka. Noneho rero umuntu azarerwa n'umushumba akicara karerwa umwe akagushiramwo
bagaje y'Imana imwe nkawe. Nawo ufite abashumba 8 mu muhano umwe. Wowe uzakura gute ndaho wicaye uhaye ukurira? Bibiliya iravuga ngo nukizwa wicare hasi batora kanyafu baza bagukubita bakubwire ngo reka gucaha ibindi baza babirya ibindi baza babimwa kugira ngo uzakure ugere ku rugero rwiza rusobanutse. Ariko wowe ninga wateraniye aha ejo wagiye aha bakubise ifirimbi hari uragiye babwirije iki hariya watorokeye ni mugoroba aho ugishize mu mutwe. Ejo ugiye hariya abandi babwirije ikindi mushire mu gaciro ubu hariho n'inyigisho z'ubuyobe ziheze iyobya abantu bebabwiriza ibijanye n'amarangamutima yabo. Hari n'abavuze ngo ni Imana bakabesha ngo niko Imana ivuze. Hari n'ababesha ngo ni Imana ibo ubwabo. Barahari cyane bari mu kubesha ngo ibo ngo ni Imana. Mwarababonye abana babiri bari mu kubanga ibo ni ba Yesu. Uwo muntu noneho bari abana babiri ngo ntiba Yesu. Hari umugabo umwe watubwiye ngo yarabahamagaye n'umwarimu wa abakubitira isimu arababaza ati no muri Imana turi Imana muri Imana turi Imana ngo turi Yesu. Reka nkubaze wowe Mana naho ndi hehe nambaye iki? Wowe Mana ishobora byose. Imana ganti yoyoberwa ku mupira nambaye ko wahayobewe da waramenye Imana yobewe location aho nari mpagaze warahamenye wananiwe kumenya ishati ya caguwa yari yambaye nguri Imana. Itonde ngo ntahaye yumva ni wowe tuye tuganire wowe wavuze nguri Imana. Uri Imana gani? Mungu gani mutazi location utazi naho nicaye ubunyine utazi umupira nambaye aramuhamagara aravuga ngo ni muri Imana amenya aho mpagaze umenye nihuzu nambaye arabiyobeye guyo ni Imana ihayebegwa agasiminsi. None wowe uri mu kuja muri iri ukaja muri iri nuhura n'izo mana zombi wowe uzafata izihe ko nta ndero ufite abo iguhaye wabahunze. Bwaca kera ngo ba evangeliste bwaca kera ngo bagusigiye ikanisa ngo so wanyagiye ngo arimutse kera baguhaye ikanisa ngo arisigara araguhamagaye. Turabyanze turi evangeliste turi pasiteri nuwarezwe n'ufite ijambo ry'Imana rizima aha yabwira abantu. Ese bariya bari mu gusengerwa agasengerwa avuye mu ikanisa ry'abandi agasengerwa mu ry'abandi. Subiremo tangira arazindutse avuye iwabo warazindutse uvi wanyu uraza ngo mari kugera hano baragusengera ku pasiteri cyangwa ku evangeliste ubuforoda no bw'ubwiba. Ubwo nuburara uri kirara umuntu bazamusengera iwabo bamushingana mwabo bamuzi bakamenya ngo turamuheza araba umuntu wo kuragira uyu nguye amasomo yo munanira reka yige gutwara imodoka twendi wawe wibuka so ibi byomunanira reka kora ibi ngibi tuwe bikukundi sozaga bapangira isoko yageza atuma umwe mukirango ashira inkumunyu undi akamubwira ngo tuje ku masomo undi akamubwira ngo we turagumana hani muhira uzuka amazino zimuhira uruzitiro ni ruci inka nizimena ufunga iryo rembo nuko yabareze mwese abazi ariko wowe bakaje imirimba tiwemeye kuregwa warateze urazinduka wagiye mu bushike baragusengera turagusenguruye ayo mavuta bakumenye yose amavuta ni essence yewe wemeye gute wowe ko bagusengera ku pasiteri warazindutse tugana ku musozo. Ibyo byose nibindi ese guhonya bazabisa ngo ni ijoki ni onyo ijyonyo ayo mahonyo menshi n'izindi nyigisho nkizi hamwe n'abakozi b'Imana batandukanye tuzaba turi kumwe nabo ku minsi 14 y'uku kwezi kwa kane ni mugoroba isaho 8 z'umugoroba 14 z'ukwezi kwa kane uzaze mu makutano zaberaga Idurayi muri Kenya mu ikanisa rya Ririzi uzaze wumva ijambo ry'Imana tuba turi kumwe n'abakozi b'Imana batandukanye ufite ifishe kurayibona subira uyirebe aho mu telefono yawe ntabona ifishe isubira uyigira utyo ureba abakozi b'Imana ureba abakozi b'Imana tuzaba turi kumwe tukaburi uzaze kare ku masaha pana bya bindi byanyu ngo bibanze by'abanyafurika ngo babanze uzaze wewe nyine ubanze uhashushe ngo reka ngo turagenda ngo bamaze ngo kuhashusha wowe mwese uzatungwa nuko bagushusha wowe uzatuhangwa gusa reka tubanze duhonye abakristo baza bakereza mu ikanisa aho ngo ntibaratangira ni wowe gukwiye kuja gutangira wa ngo bazata ngo neza ngo zatangira mu kasayine
aho ngo ariko ngo mbere ngo baba ngo harimo abo ba mbere ni wowe kwiriye kujamo mbere duhonye n'abakristo baza basakuza mu ikanisa rwa rusaku ruri mu kubi wanyu mu ikanisa ngo vuvuvuvuvu nkazavunderi z'intuza muzamusakurize ke mu materaniro gusakuza mu materaniro nabyo n'ubwana ni ikimenyetso ca utoto gane mu Giswahili n'ubwana buto cyane abana abana baza basakuza umwana akarira kujya ni nyina bamunyoye ugwara ayo makuru twaje kuyamenya ngo abone uko asohoka kugira ngo nyina abone uko asohoka kandi bakunze kubanyura cagiye c'ijambo ni gute muri mu kunyora abana bagiye kubwiriza ariko baba baramye bahimbaza imikunga irimo ntubanyore utaramunyora bashizemwo ngombe urusaku rwo mu ikanisa iwanyu nibi wanyu haba urusaku mu ikanisa mu materaniro ni wowe uzusakuza ni ikimenyetso c'ubwana ni utoto amakanisa azayigisha abana muri memory muri Sunday school bakabigisha gusirimba turabahonyeje niyo mpamvu agira mu kanisa gute umwana w'imyaka 2 uza umuterura gucyo ukamutereka ugatutu utarabasha ukamushiriramo ngombe ukamushiriramo amashahi ko bibiri izivuga ngo bazarinda toza umwana wawe inzira bazarinda basaza batarayibagirwa ariko kuramutora ukamushiriramo amashahi ukamwereka uko babyina uko basimba umwana w'imyaka 2 uko amumenya gusirimba akazama yiterera agashahira imigeri uko uwo mwana kurabona ko wamutoza iyo ganzira niyo azibagirwa niko iyo nzizorekera muri flash umunsi flash yatakaye cyangwa yagiye uko bizaba birangiye timugazuye kwigisha abana batoya umwana wamutangirira mu hariya mu ngo Matayo 2:4 aravuga uzayishu memory verse ubigisha abana babifate kandi kwigisha umwana si ugutora umunyafu ngo uzumuhonda mu mutwe wowe nukuba mwarimu akaza kureberaho arabantu bari mu kubwira abana babo ngo bagutya ngo baba uzabe gutya wewe byaramunaniye habe n'abashumba abagenzi bacu n'abana president w'amakorari n'abapresident wewe gusabiki yumbi numara bakurebereho tukwiye guhagarara ngo utongane ngo muzamugira genda uburugero wewe zurikora gusa nuko ngo saa 9 ngo nugutangira wowe ukaza ngo ndiyamye wowe saa 9 injira mu ikanisa wowe gusagara mu ikanisa saa 9 uzabaru babwire ngo ndori gihenza nzira mwami Yesu akomeza abagirire neza kandi abiteho abaganza hanyuma hari ejo bundi amakuru yagaragaye ngo hari umuntu bakuye ku gatuti ngo adafite isadaka ibyo ngibyo byo mwabivuga iki twaramutenze ngo waratenze kube twatenze ico gikorwa yakoze kigayise twatenze umuntu twatenze ubucafu yakoze twafashe ikosa turikura mu yandi makosa yose azaba turarihagarika nawe nimba yarikoze nawe aba ari inyuma ya gate ntabwo biri mu byanditswe ashobora kuba yarabikoze ashingiye kuri realite yiwe nazo zipfuye ariko muri Bibiliya yanditse ngo muri Bibiliya haranditse ngo abafite ifeza ni zahabu n'ibigori n'ibitoryi baze bagura bose baze mu itorero n'ubuntu n'abatabifite nabo niba karibu nabo niba bakingurira abadiyakoni babereka aho bicara yatanze angaye kugira ngo Yesu amuhagakiza Bibiliya gasubira kavuga ngo umuntu wese umukongomani wese atange uko yagambiriye uko amawazo yiwe yamubwiye ariko ikibazo nuko muri mu gutanga uko bagambiriye abaye babatangisha ugatanga uko abashumba bashaka niyo mpamvu bazavuga ngo ab'igihumbi ngo 10 ngo nibaze ukirukanka ukagenda gituma utazayirukanka 15 sha twarababwiye ngo wari uwo wagambiriye Bibiliya yavuze ngo ayugambiriye nibazoza bahagarara ku gihumbi wewe uzoza uzanga utange 5 ureke gutanga uko uhagarikiye uko pasiteri cyangwa uhagarikiye cyangwa utangisha tanga 5 iwe yavuze kimwe cyangwa utange 200 yavuze gihumbi nabiri yabyo kuzana pasiteri wavuye hande ngo aze ngo kubatangisha abantu baba abastari mu gutangisha nabyo twaravyanze ubucafu ahubwo muzaba abastari bari kuri afisha abantu bose bakamavuga ngo hari ahantu hari ngo bazatangisha ahubwo muzaba abastari bo kwigisha abantu gutanga mwigisha abantu mbere mwigisha abantu gukorera Imana abantu babimenye azoza mu ikanisa yuzuye urukundo rwo gukorera Imana ariko areke kuza ngo nashika mu mufime ngo mwurutse ugatuti ngo taha cyangwa ngo tanga uko natekereje iyo mirimo izosha uzoza utanga 100 cyangwa utange 50 ya turi hano gako turavuga 50 kubera ko turi hani wanyu ariko nimba ufite $100 zitange kuko nizo watekereje ariko uri uha utangisha ifaranga arashaka 10
ariko wowe umutima wakubwiye 100 zitange kubera ko niko umutima wakubwiye. Iyo niyo mirimo tuzagera mu ijuru tugahembegwa. Ariko biriya byose batubwiye ngo dukore tutabitekerejeho, tutabikunze, tubihatiwe, bizosha nk'amakaratasi. Namwe ndimukaza mutumira abantu bo kuja gutangisha, muzamutumira baza kwigisha uburyo bwo gukorera Imana bw'igihe kirekire. Pasteur, tuko turavugana na pasteur, uzutumira abantu ngo baze gutangisha, wowe ntubizi, wowe ntuzi gutangisha, ngo niho utangisha ngifaranga ngo bakazitanga. Wahaha, uwo arakurusha amayeri gusa, arakurusha amayeri yo kubabembereza bakayatangisha n'ubujanja. Ariko nawe ukwicara hasi ukicaza abakristo bawo hasi ukabigisha gukorera Imana, bo utanga rutariye yabarije kuza mwigisha gutanga ifeza. Turashaka kumwe nawe pastor. Mwigisha gutanga ifeza, umunsi wo gutanga ifeza tukaza usoma icanditswe cyo gutanga ifaranga, uzi yakufati utegure ijambo ryo gukorera Imana. Babigira ubuzima nka kuri uzo bigisha gukundana, nka kuri uzo bigisha kuramya, kuri uzo bigisha kwizera, ubigishe no gutanga ifeza kugira ngo babigira ubuzima n'ikindi gihe. None se uruzi utumira ngo aze gutangisha umunsi adahari. Bakuriye kumenya mu buzima bwabo bwa buri munsi no gukorera Imana. Mwami Yesu abagirire neza kandi abiteho. Murakoze cyane kandi mwakoze cyane. Abantu bagendega bategereze itariki 14 giterana ni muri ririze, bazaze tuganire, tuzimye imiriro yacu itari nkayo, tukomeze twamamaza ubwami bw'Imana.